ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ 6 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ 6 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ अमदी इमा लेबाक कनबना हेन लुई एमएलए फमना हेन लुदे हाइरदुना सेंटरना मणिपुर कायना बहनरकलबदी मियाम ग तानदुना मियाम गी अपांब लंबीदा चटकनी हाइना एमएलए युमनाम राधेश्याम अमदी उसम तेबेना फोंदोक्रे। खुरुमजरी ISCOM न्यूज बिलिंग तापिरी बख्वाई पुनमकपु ऐसल की जनंबमना तराम नोकचरी हौजिक पाउ संदोंना पिजरी। मणिपुर की ओइरकलिबा तंगदु लेतादबा फिबम असगी मतंगदा रूलिंग एमएलए सिंगी ओइबा मिफम अमा ngarang चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट पांगथोक्तुना तंगाई फदब वारेप निपाल लौख्रे। वारेप सिंग अदुदी पुलिस स्टेशन तरुकना कोनबा मफम सिंगदा सेंटरना नौना आफ्सपा इंपोज तौरकलिबसी रिव्यू तौदुना ऑर्डर असी हंदोकनबा मखाताना तक्सिनबा। जिरीबामदगी मियोई 6 फारब मतुंग हातकिबा थौदोक्ता चेनबा कुकी मिलिटेंट सिंग फानबा नुमित 8निगी मनुंगदा मास ऑपरेशन चथहनबा। थौदोक असिदा नतना थासिगी तांग 8ता जिरीबामदा मार नुपी अमा युम मई चाकपदा लेखिदबा अमदी थासिगी तांग 9दा साइतोंदा लौमी नुपी अमा नोंमैना कापतुना हातकिबा थौदोक अहुम असिगी मतंगदा थिजिनबा। NIA दा हाइरबा केसिंग असि कुदक्ता ट्रांसफर तौबा मियोई 6 हातपदा चेनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंग नुमित 8निगी मनुंगदा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नि हाइना लाउथोकनबा तक्सिनबगा लोइनना हाइरिबा डिमांड सिंग असि थबक ओंथोकपा ngamdrabadi नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA गी लेजिस्लेटर सिंगना मियामगी अपांबगी मतुंग इन्ना वारेप लौबा हाइबना चिंगबसिंग असिने। ngarang pangthokiba mifam aduda ruling MLA taramathoi natana atai ruling MLA sing loina saruk yaki haire panbe abadi BJP na luchingba manipur lengakta sawal aroi haina lauthokiba leirabasu National People's Party NPP gi MLA taret lebagi manungda manga mifam asida saruk yaki haire saruk yakiba NPP MLA manga adudi wangoi gi Kuraizam Loken Singh oinam gi Irengbam Nalini Moirangi थोंगाम शांति सिंह कक्चिंगी मयांग लंबम रामेश्वर अमदी तमेंगलोंगी जांगहेमलुंग पानमैने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की थादोरक चेरोल अमगी मतुंगिना सिंगजमैगी वाई खेमचान कैराउगी एल रामेश्वर थंगमैबनगी KH जोयकिसन उरिपोकी KH रघुमने थांगगी टी रोबिंद्रो हैरोकी TH राधेश्याम वांगजिंग तेंथागी पाउनम ब्रोजेन हियांगलमगी डॉक्टर राधेश्याम युमनाम जिरीबामगी असफउद्दीन कैसामथोंगी सापम निशिकांत अमदी केट्रगावगी शेख नुरुल हसन पुन्ना MLA तरमाथोई मिफमसिदा सरुक याखिदे। नाकलमरोमदा ngarang numidang khwairambon ima kaithelda ima ibel singna
galoinana fam ki buakat mi fam amada Manipur lenga lawrak liba warep singa sipaningai oide haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Fongdorakli mi fam adu da sarugya kiba Kokomig spokesperson Kuraizam athobana haikibada Manipur lenga na ruling MLA singi oba mi fam ama famdana lawrak liba warep singa sigi manungda Zribamdegi nupi angang taruk hat kiba adu da senaba koki militant sing adu tamak unlawful organization ni hain laukthok na ba amadi thodok asida jenaba militant sing tamak fanaba operation chathanaba center taksin bahari buware base Manipur miyamna yaba ngamloi Kokomina hana thamkiba demand singi matungina suspension of operation taunariba koki lalhobalup khudingmak unlawful organization ni haina laukthokuna makhoi gi mathakta akan mathabak paikhat kadabane pungkun marigi manungda lengak na lawrak liba warep sing ase miyamgi apambagi matung Another resolution is they are demanding for a declaration of Kuki militants for killing 6 innocent women and children as unlawful organization. As we have learned that the government of Manipur has already taken withdrawal or abrogation of Sioux groups previously in their cabinet decision, and we are not asking for declaring unlawful organizations of Kuki militants responsible for killing of just 6 innocent people in Jiribam. We are demanding the entire Sioux groups to be declared as unlawful organizations. All Manipur United Club Organization Amuko Poirei Leimarol Maira Paibi Apunba Manipur All Manipur Women Voluntary Association Amadi Manipur Students Federation MSF Nisindana Brutal murderers should be given punishment, repeal repressive and draconian law of SPA 1958. SPA is a colonial law and it should be obliterated. Stop India's divide and rule policy, repeal SPA 1958, long live Manipur Haiba, banner ki makhada, Kholau kaya lauduna ngasi kwa kaithel dagi kay sampat crossing tamna miyam gi oba khongchit ama chatkre khongchit adu kay sampat yorakpada Central amadi State Police Force na thokaning da bathodok sing thoktana ba ngak senduna leikhiba galoinana khongchit adu kay sampat gi amuk halanki Imalaiba kanbena henalui MLA famna henalude haiba firep asi ngasisu ahong balaite haina Manipur Pollution Control Board ki chairman soiriba MLA Dr. Usam Debena thadorak pachirol amada fongdorakli Manipur ki oirakli ba fiba masagi matang da wafam kaya fongdok ladune MLA na hai status se thokli ba thatara mapal surak laba iranga sike waroi sin purak na ba haujik paliba lengak asina ngasisu angam bathak ta hotnari masigi mathakta state ase da handak nauna police station taruk ki area da nauna afspa thamjilak pasi amokana lokthok na ba ai isamag yaw na leiri ba lengak asina center da yamna kan taknari Amaromda Manipur miyam gi thamoi sokpa thodok amu oiriba Jiribamde ki jahi nauriba angang ahum yauna mioi taruk pu khulai paiba ko ki narco terrorist singna faduna pukraba matung mihat tina hatpikiba ki thodok asi ai isagi maikai dagi su thamoi sokna nungai taba fongdokli Asiguma tamthiraba thodok asigi achumba wayel adu leingak asina chathaduna mara leiba khodimak faduna state asida lo leiri haiba adu sungsoi soidana kanghangani loinana Haujik state asida oirakliba law and order ki fibam asigi matangda Manipur leingak nasu atuba matamda hanagi tangdu leitaba fibam da hanjilaknaba yamna kana hotnari amadi haujik Manipur do oirakliba fibam asida miyamna aihaki oiba firep ama khanghalu haiba dusu aihaki oinadi irang asina horopa matamda wabagai lamkhai kaithelda miyam Sathaki buwakat mifam amada center na Manipur gi saktam kaiba yaba thabak am hek torakpada ima leibak kannaba MLA gi fam phauba thadoktuna leibak amadi furup kangani haina miyamda lauthokki badu ngasisu ahongba leite Haujik su Manipur gi apun bagi saktam amadi yelhomi sing kanana bagi damak kendra gi miyam galoinana thabak tongminana ba sem saduna leiri haire Lamdam asida thuba matamda tangdu leitaba purakna bohana bada saruk yadu na lakli Manipur gi apun bagi saktam kaiba yaro haiba firep chetna leiri haina hiyanglam SG MLA Dr. Yumnam Radeshyam na miyam da hairakli Cherol amada makhat taraduna center da akan mamit yeng changbinaba taknabada mahaki maikai dagi achoba thodang lori
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯐꯝ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯈꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯊꯝꯈꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯥꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯅꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯔꯨꯛ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯣꯈꯣꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯋꯥꯏ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇ ꯑꯥꯎꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯈꯣꯃꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯕꯣꯔꯕꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯖꯣꯔꯒꯥꯇꯣꯔꯗ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯨꯄꯤ 6 ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕు ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯑꯥꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ प्रजा पुनमसु कोकोमी जिरिबाम की ब्रास तौरिबा खोंजन अस्तेसु सरुक याबियु हाइना कोकोमी माइकेदेगे खै All Cable United Clubs Organization na UCOBIT Bisnupur District amadi Amukho gi meeting makhada ABSPA reimpose tarakpabu yaningdaba phongdoktuna revocation of ABSPA 1958 from Manipur haiba theme da ngarang Churachandpur dagi Chandapur dagi Sagram Fauba Mairagi rally ama chatkre ABSPA Prithvi ki leibak amatada chatnadraba miyoibagi right khungoinaba tamthiba ek amane Ekasina security force na tauning ba tauba yai hatning ba mi hatba yai threaten tauba yai asuk tamthiraba ekasi India kumba achoba democracy chetpalebak amada chatnaba yade India gi democracy asidi nongmagi hangoi ba faurak ba haiba du oire masidi dictator government ka chapmanare ekasina 80s amadi 90s ta chamjaraba maitai macha kaya hatkrabane hauzik fauba fact encounter da sikiba singa du gi case loidribane Ekasi Manipur thamjilakpa chahi humfu helaba matung mafam kharadagi lauthokluраga amuk thamjilakpa haibasi yaningde haina All Cable United Clubs Organization na Maira Rally asiga mari leinana thadorakpa cherol amada phongdorakle
Mayra rally aduda kaibulda leiba tongan club sina konba mafamsingdagi mayra paibi kayana sarug yakibaga loinana APSPA kudakta handok u haiba yauna tongan ba kholaw kaya lauki Manipura Dagalian no Thamkinda Manipura Dagalian no Thamkinda Tamkira Bamyak Singhan Mesera Tamkira Bamyak Singhan Mesera Manipura Tangulika Leriba Asukon Lengaise Asida Apasya no Thamkinda Manipura Zaribamgi boro bekradagi thanipal rom tengairiba angang yauna nupi angang taru ko ke melajan sina fakraga tamthi bamong da minung si yaudana hatok pi ki bathong bu yaning da fongdok tuna ngarang kai raulitan makhongdagi eril bong thongkong fa mera khong chet kre all kai rau marketing club coordinating committee na sinduna chathakiba mera khong chet adoda sarukya kiba committee asiki general secretary Jair Rahman nahai thatara nipal helaklaba irang asina Lamdam asida micham kayan awaba mayok nariba marakasida handak ta Zaribam district tagi marale zadrab angang yauna miyoy taruk pu minung silaytana mihathi na hat ki bathaudoga sibu kairaw magting da leiba club singi apun body ama oiriba all kairaw magting club coordinating committee na akan mamong da yaning day Thatara nipal helaba irang asibu center amadi state lengak animakna ngasi fawba warosin purak pangamdaba amadi Manipur gi mafam kayada amuga na Armed Forces Special Powers Act 1958 AFSPA thamjilakpa yamna laibak thibane athupa matamda marale zadraba micham hatpada chenaba khudingmak pufadana matik chaba cherak fanghalu amadi AFSPA lauthoku karigumba lengak asina tumina lesin batarabadi committee asina miyam ga khutsamnaduna akan makhongjang kaya changsinaba semsaduna leire Loinana Manipur Leriba Civil Society Organization CSO Club Amadi Mayra Paibi Singh Changsilakpa Democratic Oiba Khongjang Singda Committee Asina Mapung Fana Sagwekani Haiki Mayra Khongchut Aduda Micham Hatpa Yaning De Maraleba Singh Cherak Piyu Manipur Gi Saktam Kai Bayaroi Haibani Chingba Kholaw Kaya Lauki Thatran pan helabirang asibu central government amdi state government na karigumam da usinta asina dabam di khangsan daba gi mawong da lairiba asibu aikhoina yaning daba hongdok chari atuba matam da maralai jedraba ichal sing harpada chenariba uki khulai paiba sing asibu manipur government na chairak pibiu amadi makhoi gi mathakta akanba chairak pibiu haina ningsing hongdok chari amadi ngasi manipur tangu laitana laijaram laba mafam kaya marumda Armed Forces Special Power Act thamjanduna manipur na ha kaya bu tiamsing na ngai silak liba asibu kairaw marketing coordinating committee maikai tagi yaning daba phongdok chari makha tarakpa manipuri da laibra civil society amadi club maira paibi khuding makna lawrakpa thabuk thauram khuding makta all kairaw club coordinating committee maikai tagi khusam nana chatmi nagni haiduna amatoina yanana sahi tawjari UFO na jiri gi micham hat ki bagi thawong hakchin lawi hauki ba chahi gi me ahum dagi hauna kuki narco terrorist singna Manipur gi mitai na khundaba tampaki mafam singda lepa leitana landarak tuna miyoi kaya gi punsi pikhamna kre loinana yum kaya mai thadok ki badana tana tangoi olhan kre miyoi lising kaya na mayum makai thadok tuna relief camp kaya da wana punsi leli ngagli ba amana Tampaki akoy badaleriba chingsingda Central Forcing deploy toriba mafam singa yamna nakna kuki singi bunker kaya sajinduna tampak tamna maitay singi mathakta nong may kapsalakpada Central Forcing na ating bapide aduga maitay na handuna